Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, nginwan ramangi hakerdob ying jongpi. Kajingdon jaga mission wat salsa kepada jaga Ministry of Women and Child Development. Kalong shisha kajingkerku yagi khun swet kebawan nagi long yeng belapat lapra. Nama bagi yopat ya kalat dan betengnya kajing pulih kajongki. Ya kadiga mission wat salsa jaga Ministry of Women and Child Development. Lai trelang baka sorkar jela lim baka trak social welfare. Haga baka sorkar kami ke baitingka kendai po naga shispa baka sorkar jela ke hapsiu tang 10%. Haga jinglet benjurip kilat patai kubor West Khasi Hills District hapok ke jingalam jagatna Directorate of Information and Public Relation limbaga jimpen bet ke sorkar jela laya kendo u District Child Protection Center uba wan sakiat Shabang bagakong bakodo shisha karjarin ke brega Superintendent Jongka Office of the Children Home Boys. Hagini ki artli ki jaka bari ki kinna khun swen naga benta ki kinthe ki dan lai punyongot bat shinrang ki dan punyongot ba ka yingru labu kerpang naga benta ki kinthe bar ki shinrang ki kinna khun swet ki basa hagini ki jaka kinsa tang hapo khat prasnam bat habagi sa hagini ki jaka ki yo ya kalar ban lek school kumbalong lem kum ki ki kinna haringkat ka bam bat naga benta ki jing shngang ki kinna ka office ka labu ru nagi kor CCTV camera. Encyclopedia, novels, textbooks, dictionaries, akan dikembangkan masalah kidan ke institutional bahkan non institutional. So ke institutional kita gini ki homes kan, kemudian ke children's home, nidan ke children's home, nidan ke upcare homes, nidan ke special adoption agency, nidan ke observation home. Tempat observation home district yang nidan tempat maposiyang. Kita muklak kita for the whole of Khasi Jengkia. And then we done ki open shelter community lagi institutional care kan. Non institutional part kadang ke sponsorship, kadang ke adoption, kadang ke foster care, kadang ke aftercare kita ki non institutional. Yang ini kena ada bukan kalau lingba gini ki awareness program ki bingle aman ki senang. Analo orang tapan ni don ki meeting haki block level bat haki senang. Kadang ke committee ke ka block level child protection committee dai. At the same time hapo village tu kadang ke village level child protection committee. District tu kadang ke district level child protection committee. Lingba kini ki block number borok ki headman kita ki member jongka block level child protection committee. Setinggal ada meeting itu teknisi pentip kini ki kan bahasnya maka kum kini ke ain kadang ke duty ke joki responsibility joki baru dan community kena dan kam segera bakin wan cekmat kin betip singi or ada through the video. And on top of that patru kita kini ki village level. So ki village level orang bahasnang dari chairman and then kita ki akan wadi ki asya bat ki other members bahasnang dan nakal yang bahasnang tu kita aban betip singi ki longjeng kita kam singiram. And kalau orang taru nomor gani ke child line ke bungcua kila observe kalau ka ni ka misal salia tentang kotika ka child line number dong de ju hi 1098 the limba the 1098 tu misi jo dia kini ki course andan ki bawan ki individuals dan ki bawan ki rang ba snong dan ki bawan ki iseng balang ba perfect mon tip singi regarding kini ki longye jadi la ayo igini ki tip pang di longye ba ni bu ni pendung iki apa ka portal ni sama masalah portal and after that part ni sabu akmat ke committee ke child welfare committee aman ke district adun ke committee kan pass ke order bangin dai inquiry ke ni kami man pencisha ma kidan kam jingirap de kidan kam jingirap tu hakno ka liang kidan kam jingirap nomor gin bong man kilong jing kidan kam jingirap ni bu hakini ki homes kan nomor kadan ke sponsorship kata kambot ba ni rap iki through financial assistance, namta ka education jengki, namta ka medical treatment, namta ka medical treatment jengki okay.
So ngipat akan boleh yang kidang kam cingerap nak dapat nisa dan komiti kan pass order ban either institutionalized or either ban assess tiki financially. Hani apa state tu ni kita 2012 sampai state tu 2012. Tahani apa hani district kini homes ki set up in 2016. Tambah ke office jangka office ni dispute lah. Tu ada na 2012 2014 tu ada. Ya kini ki ke financial assistance ni ai ke debit 4,000 per child per month. Sahujar sibnai. Nah, betul education. Nampak education nanti ke treatment. Oh, treatment. Tadi ke jo sponsorship. Mana nampak kita 27 hari ya. Children's home boys. Kita kita nak punya. Dah pok pada strip ni baru habarak ki homes ni dan cis pak sapu pra. Kam dah dia ke agreement tambah kawai ke consent joki. Ke consent joki ke kablong kabiat limbah consent joki nomor kap kadu. Yakin ki kena amde bagi aido sengi mo. Dila aban aido lari kiman ke through ka bagi surrender. Tambah hakni ka dustur ke jongi ke kame ki bagi aido ta khapakot kan. Tengi dan kami concern ki menamar bagi klaim aido sini. So what lada ki pang sistem tentu lada dan balik kena ka treatment tu kata mut maki khap dan lang namar bau doktor bakshim ya ka concern naki dia no bede kan. Action concern ki hado kat prasnam lani hakano kono por bagi bahayeng ki ong bangila snola ni ban yang ki jat jong ban kersyani ki kena kila ban sim hakano kono por lani lada ki kena kimon sore bangsa kim kwa sore kim don sore kumon bangsa ni te ni haban restore mak ki seki bahayeng lari kat kinto kat prasnam senen lada kini ki kena kena kwa ban don ka jimpet ke jong ni dai ta kena kwa ban yak tengi ka jingkuli ke jong ki dan ni dikidan on vocational training bu kena kwa ban yak tengi ke tu dan mengingi transfer mak ki seperti aftercare kan diba kila bangsa anta nadu kat prasnam adu voice nam but lara don kam gira ban extend adu applies nam baginla ban monitor ya ki kena kembali kini kila don hak jengpai ke jongi to ke safety jong ki kena kila dai be responsibility ke jongi so ta kada ba kalong very important bagi make sure ba kamun don kono ke jingma whether nak parak na na da len nak liang jongno ru we have to make sure ba ka safety jong kena long top priority ta kada ni CCTV borok ki sekala no setang ki changing room ki bathroom ki toilet ki itu ki bayu to ngembu CCTV and everywhere la dan dengila lab ikini ki longgeng ki ba sham jige ma ka bun kong ko long ba kini ki kena de kila ban ching sini ni ko abe ki ban play school first of all ta ka be ka long ba kini ki kena foundation tu kam biang ka nadu berangkat kan andi kila ban ching ru karta pra he tawala kata ru ni ai counseling ki encourage ki ba kan continue with the education kata kada ko bai kabar ka lomba kini ki family members kimju bu any documents nani ki records kini ki kena refund birth certificate kemudian schedule track kemudian most of them kemudian kini ki documents an kalong ka bai ingin nomor ba ihaban penduduk school le kini ki kena an kini ki documents kalong badan kamha ta dekat sini tai lang sekolah itu kisah nama tu kisah tapi ketika terhilang buat ni buat ki somehow ni lila apa penjual ni dokumen sebab don kat tu kat ni ru ba ki bayeng ki melong corporate kan ada kata apa dan ki nak kena kata kan ki bayeng ki corporate tu betul ki sendiri ya te don pat ki basim ni kene ka homes aku baik kalian ki pecah anak ko kalian ki ong bakadai ka hostel ki dapat ya ka homes ka bayang kita ki nak beratam singerap kan ke indah we kidon kini kilonggi kidon pu sini ki ong ba ke responsibility zongi mot like the hantar ko bu jinge ni nomor ko mo ong ki mena ba kini ki kena kimde de bel aido am de mo idon kam ba ka jinge tai lang ba ki bahaya te kidon ki bahaya ki ba ki bang kwa ba tai lang kan di ban aido ki pa ka ba tai lang ki kwa oh ni encourage ko ni encourage ki ba lada ki menjur ban ya dok dak adoption ni nama ko mengite pun ki family ki bamla banyak pun te kini ki family tu dah ada verify ni ya ada verify
gila ada le ka medical la ada le ya ka income ki everything then only get say yo ya ka recognition has ki parts kita ki prospective adoptive parents no bagi kena pi ki lon na do ki khlum ki barang news nam ter hadok khat prasnam ka bani kong ka bangi ai ki ko bani kong ka ba na do baki wan na do kasi ka baki wan ka lum ko ka jing e ka bani kong nomor ki wan hang ni mo lawan bu de ki bayeng asam ni ki batrai hang ni na do mga superintendent hadok ki staff bar of first thing first kata ka love care and affection mo ka jing e ki ni kena bagin hab ai ka jing e ki lingba ka jing ya dei jungi bat ki man la kasni ka kumno ka rukom bangi counseling ki mo ka counseling ki kumno ka rukom bangi supervisor ki ha ka akor ka buram ka ten ka tele mo bagin lead ka discipline life mo te kata ka di ka wei ka badning kong ka bakong san ka jing ka bangi ai ki mo te ka ba ngi put first thing first ka priority importance ka jongi ka long education te borok khat ki khna ki badan hang ni ki let bet ya ka formal schooling of education kamar ni pa school be ki mo te ki ya ke la ya kumta ka por ki la lit school kumta gidan ki educator gidan apat na ki education ru ngile ru sa ki vocational training ka ba kat ka bangi la ai ni po office mundai tang kumta ka career guidance ru ni ai ki kana mo especially kini ki kana ki bala kham ki 14 years above ting haban pen I ki kalat kalinti mo but it's not just ba ong ba hadin ba kila mi nang ni kumno kin apply kam kumno ki vocational training ka ka sap ka phang jong ki ru mo ka ka talent ka jong ki ka skills ka jong ki nga identify kita mo ni identify kita through career guidance ka ba throughout the year na ka por sha ka por ni le ba career guidance mo ngiling up rupat ki entrepreneurs ki bana po ka district level ka jong ni mo entrepreneurs ka ngiling up in terms of music in terms of even ngialam ki kana sipo horti department sipo agriculture department sipo Don Bosco kalamba kin WE what is their opportunities outside nang ni kanang bahadian pada hadian habot pada enta kila maybe enta kila mi nang ni maybe even in the progress ru bakidang dan hang ni ru ngila ban avail ki kita ki vocational training as per interest ka jong ki besides the importance of education ka bangi phaya ka formal schooling tigidan ki khana ru ki ba enta kila turn 18 nang ni te kidan kata ka thong ba ngingin pendat ya ka jing puli ka jong kidan ka te hadian bakila turn 18 ru kumbo ong isa phaya ki sipo refer ki sipo after ke home ke ban ong ka jing banyi ya kenduk ha ka bayadai bagi khana te kumta kan ha ka nomdan kata ka jing bangin ya kenduk kalong ko bangi sumar ki khon ma kalong ko bangi sumar hi ki khon ki kti la de hayang ma te ngila ai ki kata ka jing bani kong kumbang ong pi ni ai ki ka ji hikai kumno ban kenang ka akor ka buram ma kumno bakin dan ka tham ka jing ka jong ki te ni step by step ni yat kumta te kamdan kata ka jing kan ha of course ka por bakidang wan kong te ki bakin adapt mo babli ki wan lagi jong ki shnong la ka jong ka family background re kita wan hang ni padangi kedok ni kedare ki pada bakilong kong ki khon ki jong ni treat ka ki ha kita ka jinglong kan ki kata ni le ki khana te babli ki dang be ki badang ret sudah te ki badang mi nang de pada ki balak turn 18 te ki dang ki khana ki ba mi ki la de pas matrek ki la push after care ti udan we khana ba commerce stream kan balik let mata po Nongson College commerce stream te dang ya nang ta hi rik dang bon beri dang de bikini hi klung badang ret kan ki badang let school bet hi okay bon ha oi ki bay start ha academics ki balong talented ha dancing ki balong talented ha painting ki bon sab hale each and every child ha dang identify bet because ba kini khana am ki balong hang ne each and every one of you lingba jong ki programs kan lingba jong ki sports week ki bangile every year lingba jong ki creative week ki bangile manlo snap i bagidan lagi jong ki skills ki talent we udan sab ha dancing we udan sab ha football we udan sab ha art painting ilong kumta we ulong very brilliant ha academics kilong ha ta ka kom kan ka school ka bang pha i ki khana nang ni na po children's home kadai ha po kadai hang ni hi po Nongstoin hi hani ha po moyong lubsing teo kan secondary school kala ada hi ka school SSA tinggi pha hang tu ki khana tang ba at the same time pada even ha home ru komod ba even ka banyarap ya ka academics ka jong ki ru kan tinggi dan dot hang ni ki staff ba ro khat ki ban yarap ya ka jing pulikot ka jong ki mo nile ya kata mudak dakran ya bro ka district temengi le hi ban le ki khana high school
kiba bahai nomor dapat pro district nomor Henderson kidan ki kena tu ni ki play the kidan ki kena ki aftercare ki na Saint Denis ki apa Saint Denis dan ki bla nutak la ada ki nos sing ai bla trai kum ki nos the kidan utak ki bla li law ki la practice support district court kidan kita kena mu dapat pro whole district kan tamu ong kini ko home spot sedang 2016 am the kim pada don ki kena ki behe ki bala koi shu ta kan kata ki ba pia ki NGO so kidan ki ba ki kena ki la don mu kena le ba toy academically ham tolak ma tang budan ka sap ka ba khap snu te tok na le menta wa la bani ki ta jong la le le jong ki bukan apa nan ba ni man sto ni ba tu la entah tu ku ban kiti da kum kita ki kena kidan ki ni pak carpentry kidan ki ni pak ni meeting swing and all that. Then nomor bang yielding ki other department nam kumga industries and all that. Te kitu ki penirap kan bahan yo ki scheme si nam ta ki ni kena benmo ban au ka fon ta ka wan benmo te kidan ki por ba ka fon gam poi ha ko por ben klong izugula ko ta mo te dadon ki snam ki bini ko ni ji ya dan kalian kesetiap kesan nama ta maintenance na makam rumduna sekalian dikna oh jadi staff ki salary and all that kala thut tangba ki maintenance ki kena pat ki kesetiap ka support dan student ka ajara taba hol kata hin bara tentang kalau kurikulum ta kapan nak ka central nomor dengan online kita dengan calculate semua tang nak menta kena ka maintenance kena kaba ka central government ka 3000 per child tembut 3000 per child jadi we have until 10% na tanda 3000 long ka just for India per child per month mun dengan ka mission watsalia tembut hantar lah ikut lang 10% long ka still